Apostol kuwa kami puti gelpe hating riak katha ting noa video dobun ngapal marawa node Paul Apostola Pahil saphor dana babot re bun nyame kana one oni do Pahil saphor dana re ka kore dana ke are ruwar hejen ona babot riak video kan gya Pahil saphor dana do punggel terus serma rehoy lena ar uthul lena ki Antiokia mande khan kada Syria disambel mena so tihin do bunyela kupros re ondana kami huina ar ondana ghotna ko bundu se kan gya bises kaite uni bar Jesu one ko ta do mitten gudi hor lekani oni tuli nyapamo ar oni eluma bidate mungkin tuli daparam den ona ko ghotna bunyel kida ar menkhan do Sergius Paulus kota do Rumi sesandan yuri tahekan ini do Jesu bisoi te berti akorson len ar bunyel kan to onde khon uthau kate mungkin do eta terpusai meta me pergate ona okar do pam clear mena onte kin kana betin do gelpe klik khon bunyela gelpe hating dia gelpe klik khon pot gelpe klik doi bunyela ado papos kon jahat laraw ket Paul teku do Pampulia ya perga teku seterena menkan Johan do unkin bana kon bigaren te Jerusalem te ruena onde nun Johan meta me mar pinta Johan do ni do unkin tulun perga te debi chalana hante do bai chalala na unkin saphor re ehop keda menkan bai pura le te bar le kate tinya pad bunyel dare ke mite do proporchar hisab te bun dhyan dare kya mite evangelist kami hisab te proporchar kami hisab te ar mite do bunyel ke unia porchar chetan reyak katha ko bun hudis dare kya to gelpun kele khon gelturui kele do Paul ar Barnabas na Phisidia ria Antiokia kin bolok kana bunyele agel yai khon bargel bar do isora babanca je इतिहास कहनी जे बाइबल रे मेना ओना को जतो मानवा को लगी ताहे कना आर ईश्वर दे कमी कना ओना पौल अपोस्तल दे लय को इने कते बारगल पे खन पुनगल मितली कथा बुन नेल लेखा ओंडे दे बुन नेल नमे कना ईश्वरा मिटेन उद्देश्य जंगा से पंथा केलेका सुमसी एम की दिया धरती रेन मिमी को जतो को बंचा लगे न ओनवा उनि दे पुरछो को कना आर न ओनवा जोनिया गालमारा दो ताहे का Papos itu menjaga onde do jalapuri adi re mena ar ona do tihin punya pam kuliah disam re kata adi re mena onden ku hor do misal ko tahe kan karon ona ko do miten wanijya disam tahe kan te bepar wanijya kan tahe kan te jiudi kuma ko tahe kan ge saw te onde junan ni ko adi marang ona ko do jaga tahe kan saw te eta disam koren ho ona kore ko daraw kan ar ina sangete nuku Rumi sarkaran hor ho ona kore mat oda man ko samgadi kan tahe kan ke tebe ona lekate onda do mix misal horbon nyame ko ona kore kemi ehap ke ine kate perga ni to dor pagar ken he onde bunyele kana priya hor ko tahe kan priya hor do chet ka meta chet kan ko meta ko priya hor do ona khoi do mi jagare baku tahe ande ha dohta jagal ka je ka na pergar do कारण तने गलत ये दिसम से न पंपले दिसम पर जस्ती बाहेर हर को ताहे कांते मिन गते बंगा को वडी आट इंस को ताहे कना जलका आर्टेमिस से डायना नितो मन पता बंगा को ताहे कान ओना को बर्ती को सेवाओ को कांते कना गेल पुन के लिखन पा गेल तुरुल के दे आर उनकिन दो परगा खन सेन इदियंते फिसिदिया रिया अंतोकिया तिकिन सेटरना ar jiro ma hilo Sunagug re boloyen tikin duluk na ado ar nabi ku ria parhawen tayom Sunagug ren mukhia ku do katha kulat kin tiku men kida boyhakin lor ku lagi jahan sikul parhaw katha menak taben khan ma rod ben khan Paul doy tinguina ar ti Isra kete men kida ape Israel lorku ar isor botol nikan ku anjom pe nonde pun nyel keda je jiru mahare kita me sabat din re unku Antiokia tiken seterna to nyele kena nito Barnabas
ar Paul do Sunagug tikin tolaina al galmarau lagi onde eut ku mau karon nonde bun nyelek kana Paul do Yehudi dharam ran mitten rabbi hor kana ar una lekate unia bisay do thodagan ku badai nya kona hu menkhan nito okata lekan message emak una do bakku badai jong kana menkhan unku do badai ho no message uno ona lekate te bonir chalan re ar Yehudi unku Sunagug re mitten eut tahe kan takun jahai gi nawa hore hiju ar eut ku mau ka jahana ror re menak kan khan no do Sunagug re mitten dur hara do so tahe kan ona lekate onde ken boloina aha do kathai kul kida naiki barang ye teme yuri do jahana katha menak taben khan ror lega ado to nore tinggu kana ar one katha anjam ke Yesu Masih bun disaya Nasaret re chalaw len re uni ko nehor dia ar gurhe putu ko chala de ma jahana menak tam khan ror legi one bun nyele kaune onai pahal nonde ho ona dhara mitame Sunagug re onong kana mitten uri tahe kan ta jahai hor ko helen khan ko ut ke mau ko kan ta ni kate Paul no ut hataw kida ar opor chare ahna ini kate bun nyele kana gel yai kelikhon bargel bar do bun nyame kana pura itihas se Sunagug re uni do Israel ko bisay te cheka isara kontha kana ona ko Paul do rorore ahna tobe bun nyele kana ape Israel ko hapram ko kokhon ehok keda are chet leka men kida unku do ekalte jotto setia katha nodai agu adara ko ar unku do adi moj te ona katha anjam kata dekna gel are kile de men ekna je onte khone hew hara lek mitame 18 banya lek gota hore sapore jogar jopang te ko ona men ekna ar pungel sermadin gan hahangkar ye hew usulet ku thai kana mitame jotto se joma khone hab kate nyuya khone hab kate din re legit bahra khunti dele legit masal ona jotto bun badai kanan disam tintu ko boloena onde 7 gote jeut ren ku juda jeut ren ko unku ku maraw ke ko lerhei ku jituna ar ona kanan disam ko taban ona ku uni doi lei ko knete ini kate che huina onde doi ku barrel na onde ko tahina tham gadi na ku tabe nabi imawak ko ona menek kana nabi hor onde benyam kana Samuel le hekna ini kate banyak raja ku khoj kida raja imawak ko ona benyele kana onde Saul raja hekna to widarat kidia tingu kidia tabe ona do jotto Paul apostol aya porcar re galmarau re disse ucuye ko tihi kata susto pe parhawe kan ona unwage olakan menkan all kan re mane cik kana ona doy badai tobe bun menek kana exegesis kata bun metawakan noa do huyuk na exegesis jotoy uri orpat le tin re mitin katha te jahata riak ge bun lei judi babun exegesis khan baku bujheur ana do di atki jarura jahata riak gi ente mitin hating bun hatawa se keli bun pahau ona riak bhed bhangaw do ditet dicha atin re abu miming gote paragraph se miming gote hating bun hata ar judi bhed babun bhangawe kan khan ona do chet leka huyua bitri te do babun idi dareu ku kana mande ren ku baku bujheu daria to nonde pula galmara bun nyele na ti moj te uni do bhed bhangawa ko menkan che lagi bhed bhangawa ko eken mitten lagi je Yesu Masih re baban cai ona ta lagi tene jeling riak katha lei te aguye ku kana oktere abu ho ona kurumutu huyuk tabun ja haron ya kosto ya unu letu marang katha ku dusu te lei ku karon unku purchu cuku jerur ja apuran artin te oktere eken mi kutu katha bun padhawa re nung tabun galmara lekan chit huyua bitri re aima utar katha ge one bun peran utuka kana tebe ona karon te node ha Paul do ona ku joto katha lei ini kate bun nyele kana David he na raja ni te kate time menda ona kata silent iya tahekan teme silent period kata do ku metawakan malaki tayam te akal te chilli nabi baku opel jana tebe malaki do mare niyam re muchit uttori ge tahekana ar ina tendong achka ge kalte John babapte se rakap kana kita me malaki nabi tayong ekalte Yesu Masih janamo dabi ekalte 400 bachar ge tahekana
Inate chikagi mitten porcare hiju kana. Johan Baptis node onare kata helai kita. Uni Johan Baptis do hangkar porcare kan thai kana. Ar one bunyelek kan uni do mon ecuria porcar ka bargel pe heti rak kata bunyel kada. Nui bosren gi iso do goa leka Israel ku mitten baban chawi aguat kwa mita me Jisugi ar Johan do uni hiju lahare sanam Israel horku mon ecuria baptismai porcar manangat ba. Itu node bunyelek kana onwa do joto nui Paul Apostol do ekalte oi or joto kathai bujhu uchit ba. Ya rumi ku irel heti dia tasak kali. Ente by lete daria ka do jil iete nijor tahe kante isor aj ren hopon koi re pere jil ria muthan te ar koi khatir te kun kidia ar koi do jil re bicar dusi kida. Paul Apostola porcar ya jos ar matlab don onwa kage tahe kante. Ke Yesus Masih dan onkan pirhire na onkana mon subuan horku sen onkan dhroman horku ten isora kata bandobos tahekan mari niam rete sosore abanyere onado Yesus Masih puru kira ar onado jotto bancau kuliah na onade ar onage mesti isor aji airen hopon kuire perek jil riak mutun nante ar kui khetite kul kira teben onwa khatir te kul kidi Yesus Masih gi noda dai urum dikana odan teben onwa da bhagya samba epegel ba 32 ar lindo hapram ku ten huilen goa riya bhagya sambatli agu apekna teben onito gi ona katha de le asal point nito eju nar kahni lelai kana gota bible re check kana asolat ona ar onagi menekna onalin agu apekna na bhagya sambat gi onen bun parhaw kin bhagya sambat te Celekai soda buran gidre ko purau utur kawat kwa Yesus beri kidite celeka dosra sering reho olakan. Sebenonde bunyelek kena pia utur nabi katha Paul doi rakap halang rakap kena Bible kon minta me sostor kana ar ona bujai juga. Pahila nabi bunyelek kena cet menek kana onde bunyela amdo ingin hopon kanam inggi tihi janam ketnya. Nuado marinia re sering kur bunyel kita anuado hui puruna Yesus si pinre goj ukhone birit en unute nuado urchui na mente nit Paul nuadoi suhi puru kana seperti miten hor do isoran hopon mimugo lagi cek jerbon ya ini tulik bun go en khan uni tulik jiwet bun jiwet ona ona sab nabi kata cek emenek kana ar onsen pernah dilakan bun nyela pegel pun de emenek ar goj kukhon unie beret kidire kidite siak lagi alui ruwar amente una riang do nongkai ing do Daud riak sonot bhor kuñ emapia ona khetiak gi tabe to onwa do Paulak Pahil utur galmarau bun nyelek kana Paulak galmarau khara bun nyelek ta nongka do noda digling galmarau kante noda Antiokia re misame Phisidia disandya Antiokia re noda galmarau